Xewani, mi amukela yena Thwasa Hendricks eka channel ya hina u swi kotise ku yini. Namuntlha hi ya vona n'wamabindzu wa hina loyi a ti hanyisaka hi ximaketana. Ku twa to tala hi yena, a hi fambile. Amukela nakambe ka episode 1 ya u swi kotise ku yini. A hi tweni to tala hi n'wamabindzu wa hina. Avuxeni Mr. Ahee mister, Minjhani? hi pfukile minjhani? Hi pfukeni. Ya, Tanihileswi hi nga vula ku handle ka ku dya nkarhi movha ta mi va byela va voni le kaya ku mani. vito ni Michael Mabunda, dume hi ra Boss Mike, ni kula la kwala rhandza mara ntswalo ka n'wamita yi anda n'wamita na yona. No mi dila yini ka khalela ka business ra Ndile leswaku pfuna swihlangani xavisa matamatisi, tinyala, snacks na ticondzo loko phela ni va oxela. kahle mi ri sungule njhani business lera n'we leri? Business ni sungule hi ku va ni ti lavela nyana ximala xa ku ni kota ku xava bokisi ra ticondzo, ni sungula ku xavisa hi rona. I yini lexi nga mi hlohlotela ku sungula business? Hikuva ni vona vusweti bya le kaya byi nga fani bya van'wana ku fana ni ku swa na mina ni kota ku endla xin'wana lexi nga ta ni pfuna. Va koho lava va nga mi pfuna eka business leri kumbe mi lo tiyimela mi ri n'wexe ku fika laha mi nga fika kona namuntlha? Ni ve na laki ni sesi un'wana wa makhelwani wa mbili ya ntwela vusiwana a kota ku ni pfuna hi xitoko lexi nga kota ku ni phuxa ni ya mahlweni. So mi nga va mi sungulerini kahle ku xavisa? Sungula business ni sungula ngo heta grade 12 ya mina mako ni hume hi 2003 ku ni sungula hi 2004 April. Se loko mi za mi tikuma mi sungurile vhele business leri hi ku vhele a swi tiva ka mabindzu ku nga va ku ri na ti-challenges n'we mi hlangane na tona kumbe a mi zangi mi nga hlangana na tona? Ti-challenges tele ngopfu mako ku na timpfula, ku ba moya na ku vanhu pa ti-customer ti nga vonaka ku fana na masiku swin'wana loko nga tiyangi swi nga endla ku iwa swi ka sweswo. A hi ngo va koho lava va nga le ku languteni mi nga va mi swi tsakela ku pfuniwa ku ya mahlweni na business ra n'wina? Swinene ngopfu mako na mina ni lavela ku humelela ni ya mahlweni. Se loko vo tshuka va lave ku mi pfuna va nga mi kuma kwihi? Va nga ni kuma ka cell number leyi 064 739 2215. Mi la ku tikuma mi ri kwini eka malembe lama taka kahle mi la ku fikelela kwini kahle? Loko xikwama xo ni pfuna na mina ni va na business ni twa ku na mina ni nga thola varikwerhu hi zama ku hunguta vusiwana mi ko va shop or xin'wana lexi nga ta va xa business xa le henhla xi nga ta ku ni thola vamakwenu hi kota ku hanya. Mi ri yini ka munhu loyi a nga tshama le kaya loyi a swi tsakelaka ku tikuma a sungule business mi nga ku yini eka yini? I ku loko o lava ku sungula xilo a ri na ku tshemba ku lava ku humelela i ta swi kota ku ku tshama kaya a languta van'wana ku va endleni a nga endli nchumu. Ya swi tikomba swi ri kahle vhele tanihileswi mi vulaka na ku business leri mi sungule khale ene mi pfune hi wun'wana wa makhelwani va kala va makhelwani va ku fana na valava a ni ta ku khodelelani mi tiyisela hikuva na vhele ku humelela a swo ta kwala na kwala swa tika se swo lava mbilu n'we tiyiselani siku rin'wana xikwembu xi ta hlamula hina hi khensini nkarhi wa n'wehe ku va mi amukerini laha avhengeleni ra n'wehe hi ta kuma swintsongo hi n'wehe hi swi tivisa vanhu hala handle leswaku na n'we mi koho na hina hi mi tekela nhlokweni ku ze hi mi vhakerini namuntlha hi rhandza ku khensa hi tlhela hi vuyelela ku va mi hi nyike nkarhi. Na mina khensa swinene. A khensa vayingiseri ku hala kaya n'we mi nge le ku voneni tanihileswi mi va twa ku Boss Mike business leri va ri va sungule khale and va swi tsakela ku va nga kuma munhu a va pfuna. So a ni ta ku loko u ri koho u nge le ku voneni u swi tsakela ku va pfuna va siye na tinambara va pfuni leswaku va ta kota ku kurisa muganga lowu wa hina lowu at least na crime rate maybe yi nga zama ku ya hansi na swin'wana na swin'wana van'wana va ta kota ku yisa swakudya emakaya ka vona va ta va kha va huma kola ka Boss Mike va karhi va huma ntirhweni. Se ni vona ku ri mhaka ya kahle leyi hi endlaka leswaku hi kota ku lava van'wamabindzu lava nga koho la malayinini ku ri maybe van'wanyana va nga kota ku va pfuna swilo swa vona swi famba kahle. Hi khensile vayingiseri ku hala kaya a ni ku danko. Vito ni Michael Mabunda ni dume hi ra Boss Mike ni langute show ya u swi kotisa ku yini leyi na mina ni lavaka ku yi kula ya mahlweni loyi a nga na ku ntwela vusiwana loyi a yi tsakelaka a nga like or ku subscribe xi kurisa business ya hina ri ya mahlweni khensa ngopfu inkomu.